Timothy Kenywa ni munini wa murugamiriri wa Fortune Sacco ni muthuri uratangika ngoro ni riboti ya kuga ati Sacco mwena wa Kirinyaga ni irahotoma akiuga ati uyu ni muhuhura theremio na nigetha kuhurana na Sacco ici. Iyo ni ngano ya maheni na no njurie members na community in general matikathikiririe story cia maveni. So wenda kumenya strength ya Sacco thie kwi Ministry of Cooperative, thie kwi regulator niwe SASRA, thie kwi auditor, external auditor, kana uke gwi Sacco urie ciuria urende kuria kuonania strength tondu tubozete kubeana roni rwa almost 3 billion. Kuriguo Kenywa gatara muingi wa bururi uhimbirie mieke ya kuonjorithia kugerera Sacco makiria hari uguri wa shares irira mateithia hari gukuria ikiro cia wonjoria. Ciragia Sacco no ngombo na especially youth matiendete muno maundu ma ngombo na share ni permanent kana ni muthithu wa gutura ni raitagwo hakiba hayozi koguo nikio turama encourage meige share magate share na Fortune tondu return kana maciaro ni kuma gicunje 12% na kwambata. Miario no yaritwo igongona-ini ria gutuga hotani agiuthi thiini wa uguri wa shares cia Sacco ino kiaro-ini kia mathako gia Kirinyaga kaunti-ini ino na aya ni amwe a hotani. Andu ni agicogwa ucimi tondu ni twa kinengerwa kibeo gia TV ni turakoretwe tuparticipate kana ni turagurite shares cia promotion iria koretwe kithina mbere ku Fortune. Tureregerera ni tukuongera kawa na tukorona kawa kaingi uraingi uria members ne ma support Fortune Sacco todo actually Fortune Sacco ya kudiru ne yambirirwe ne armia kawa. Sacco goko bururi-ini ramatagwo ni SASRA na ni muoroto-ini wacio wa kunyitithania andu aria mena kirigiriro kimwe. Handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme TV njitikaga Njuguna o Wang'ang'a.